Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Muhaimin Real, artis yang viral gara-gara lembu yang belok kiri. Kita sih orang mikiri. Calon majikan bapak ini kan, bapak ini kan, bapak ini kan, bapak ini kan. Lamun arep rumah tangga bebeneran bapak ini kan. Aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esuk cangkeme membu inuman. Alesane diajak batur melenggang. Bapak ini kan calon majikan, bapak ini kan, bapak ini kan, bapak ini kan. Pegat pisan sampean mentok talak ya bapak ini kan. Bulan lima bokatan uis kudune. Balen maning angger kaya sing dingin. Tetep bae gawe nyiksa ning batin. Kanggo Mbak Diana Formosa sing lagi ning Taiwan, sukses selalu Diana Formosa also. Bunda Huren, Bunda Huren, Bunda Huren terus Bunda Huren, Bunda Huren, Bunda Huren, Bunda Huren, Bunda Huren, Bunda Huren terus Bunda Huren, Bunda Huren terus Bunda Huren coba Bunda Huren terus Bunda Huren, Bunda Huren. Narati pengen si bunuh diri, riwet keturunan kang ditinggal kali. Audi Marisa, orang tahan yang gak penderitaan, dalang sampean selalu ugal-ugalan. Coba sarmaring ibuke lan ugal-ugalane, inget nih keturunan anaknya wis gede-gede. Pegat pisah sampean entok kalake. Bulan lima bokatan wis kudune. Balen maning angger kaya sing dingin. Tetep bae gawe nyiksa ning batin. Bos wedus, bos wedus terus, bos wedus, bos wedus, bos wedus terus, bos wedus, bos wedus terus, bos wedus, bos wedus tobat, bos wedus, bos wedus. Mau di Kalista, teteh mau di, teteh mau di Kalista, teteh mau di, teteh mau di, teteh mau di. Bos wedus, bos wedus, bos wedus, bos wedus. Berarti pengen isi langsung suki, priwet keturunan kang ditinggal kali. Bos wedus, teteh. Orang tahan yang gak penderitaan, dalam bos wedus selalu ugal-ugalan. Coba kang maringi nunge lan ugal-ugalane, inget nih keturunan bos wedus anaknya wis gede-gede. Lamun arep rumah tangga bebeneran, aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esuk cangkeme mambu bledogan. Alesane
ajak rangda melekan. Mama ini Ken, mama ini Ken, mama ini Ken, mama ini Ken. Pegat bisa mama ini Ken, sampean untuk ngelake mama ini Ken. Bulan rima bokatan wis kudune mama ini Ken. Balen maning angger kaya sing dingin, tetep bak gawe nyiksa ning batin. Mang Lempuyang luru bawang putih, saya ucapkan terima kasih. Mang Lempuyang tuku udud ese, kembali maning Kang MC.